Somborsku gimnaziju ove godine će upisati četvrta generacija učenika nadarenih za informacione tehnologije. Za IT smer interesovanje iz godine u godinu raste, a s obzirom na kompleksnost prijemnog ispita, u gimnaziji Veljko Petrović je organizovana pripremna nastava za sve buduće srednjoškolce. Gimnazija i Udruženje građana Planeta organizuje pripremu, a grad Sombor će refundirati u iznosu od 30.000 dinara troškove ove pripreme za sve one učenike koji upišu ovaj smer. Pre nekoliko dana smo dobili potvrdu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje da je verifikovan još jedan novi smer u Somborskoj gimnaziji, takozvani sportski smer za učenike koji su postigli zapažene i značajne rezultate u oblasti sporta. Do sada je više od 20 učenika, ne samo sa teritorije grada Sombora, već i iz susednih opština Zapadno-Bačkog okruga, iskazalo veliko interesovanje za smer informacionih tehnologija, a od jeseni se očekuje upis srednjoškolaca u novi sportski smer.